Mancing lagi. Nyampe Batukaras, Pantai Batukaras. Kita nyoba sini. Main sana sini, mancing sana sini. Taunya ada Batukaras yang belum pernah dicoba. Jadi kita putuskan buat nyoba mancing sini hari ini. Cuaca mantap, sangat pol.
ikan. Haha. Bakar. Sayang kameranya mati tadi, aduh. Ya, lumayan lah, strike. Syukuran. Oke. Lanjut. Panas sekali ya, ampun. Coba teduh dulu. Biarin om mandi. Oh, panasan sendiri. Ampun, panasnya luar biasa. Apa?
seperti itu.